Drage žene, dobro jutro. Danas sam odlučila započeti svoj dan šetnjom i podijeliti s vama nekoliko osnažujućih riječi. Čujem ptičice u pozadini, ne znam je li ih vi čujete. U daljini se čuju i auti, ali jel čujete ptičice? Uživam i osjećam da nam pomalo dolazi proljeće. A ono o čemu vam danas želim govoriti je šta vi činite za sebe svako jutro da vam dan počne moćno, ugodno, nježno prema samoj sebi i osnažujuće. Neke žene kažu da kad ujutro same popiju kavu da je to taj neki trenutak za tebe. No šta je ono što možete ujutro učiniti, a da pokrene cijelu vašu energiju? Da vas inspirira. Može to biti šetnja, može to biti glazba koja svira dok se spremate, a vi istovremeno plesuckate. Ili možete 5 minuta ili 2 minute odvojiti za ples i pokret koji će vas razgibati. Neka žena će možda reći da to što se našminka, da je to taj trenutak za nju. Može biti, da. Međutim, to jeste ako vi uživate u tom trenutku. Ako to nije šminkanje zbog toga da biste se uredili za posao, jel to tako treba, jel ljepše izgledate, sasvim je u redu da nam to godi i da se tad ljepše osjećamo, jel? No bitno je da osim toga u tom procesu uživamo. Da uživamo u sebi dok to činimo. To je ono što će nas nahraniti. A ja sad idem dalje uživati u šetnji i želim vam prekrasan dan i sjetite se, taj unutrašnji osjećaj koji nosimo kroz dan i naš osjećaj osobne vrijednosti, ono je najvažnije za sreću jedne žene. Ljubim vas. Ćao.